I dobrodošli na video. Danas ćemo raditi nešto drugo osim svakog videa što radim Brawl Stars. Danas ćemo igrati Minecraft, to jest nešto ćemo drugo raditi u Minecraftu. Kao što vidite ispred mene je jedan crafting table, što će vam kasnije trebati. Ja vam danas pokazujem novi Bedrock preview, to jest game drop za Minecraft. Ja mislim da ovaj cijel game drop o kopero. Kao što vidite imam dosta kopera u ruci. Imam koper blok, pumpkin imam ovaj spawn egg koji ćemo ukratko doći do zašto ga držim i od čega je. Imam koper ingote, imam sticks i imam kovčeg. Obični. Govorim obični zato što će imati još nečega drugog u narednom dijelu videa. Danas vam u stvari prikazuje nešto novo što su dodali u igricu. Započet ćemo sa prvim dijelom ovog Copper update-a. To je jedan novi mob, to je jedan novi golem, pored Iron golema, slučajno, stajat će Copper golem. Copper golem je bio u jednom mobotu, ja mislim da je bio 2021. I kada ga stvorite, dolazi uz njega jedan copper chest, to je copper kovčeg. Ja držim u ruci jedan običan kovčeg i ja ću, izvinjavam se, i ja ću u njega da ubacim recimo ove blokove. U stvari ne, ja mislim da treba u ovaj ovdje. Da trebamo da ubacimo copper blok, na primjer, i carve pumpkin ne treba mi više. Da vidimo. Kao što vidite, on drži to u ruci i on ove stvari premješta. Ovo što u stvari radi je copper golem. On premješta stvari tako da ih sortira. Kada vam je, na primjer, u preživljavanju kovčegu u nekom neredu, došli ste iz pećine, pa imate neke razne stvari nakon kopanja, cobblestone, blato i tako dalje. On će vam pomoći u tom zadatku. Sad tačno ne znam da li se on spawnuje prirodno, kao što Iron golem u village-u, ali ovo je jedan način od stvaranja copper golema. Drugi način jeste u creative koristiti spawn egg. To će stvoriti copper golema. Idemo na drugi deo ovog novog copper update. Pre nego što krenemo u drugi deo copper update, zaboravio sam da pokažem kako su sortirali ova dva copper golema. Mislim, nisu baš toliko posebno sortirali ove copper golemi, ali bolje nego da imate cijelu mašineriju stvari u vašem kovčegu. I sada posle ovoga možemo onda polako krenemo na sljedeći deo copper update-a. Kao što vidite, ja u ruci imam 35 copper ingota, a 9 stikova. Tačno zašto ovoliko kopera i stikova, ukratko ćete vidjeti, a možda već i neki znaju, ako izračunate sve, kao što sam ja. Uđemo u crafting table i iskoristimo ovaj koper. Vjerovatno nećete ništa očekivati da dobijete kada bi iskoristili ovaj koper. Hajde recimo da uradimo jednu kombinaciju koja vam je sigurno poznata, koju ste radili sa drugim, vjerovatno radili sa drugim stvarima. Postavimo ovako i ovo dole je copper nugget, to nećemo se basirati na to u ovom videu. Ajde postavimo ovako. I ako postavimo ovdje, već vam je poznato šta ovdje hoću da napravim. Ako ne vjerujete, ja sam ovdje da vam kažem, ovo je pravi Minecraft. Copper helmet je napravljen.
i sa ovim vidite da u novom updateu dodat je sistem armora od kopera. Sad ćemo napraviti ostatak armora, to je naravno, ovo je bio helmet, sad ćemo praviti chestplate. I da, ako već niste uočili, igram na joysticku. Sad pravimo leggings, kao i u običnom craftovanju za, na primjer, iron, armor, leather i još druge materijale. I kasnije ću vam reći vrijednost ovoga svega. I još boots. Kao što vidite, ja sam u svom brown armoru, što predstavlja koper, ali kao što vidite u inventoriju imam još nešto. To nešto, 11 kopera, 9 stikova. Možda već neki znaju, ali sad će vidjeti da li je to ono što misle tačno. Iskoristit ćemo kao i malo prije ovaj koper u neku kombinaciju koja vam je već lako prepoznatljiva. Stavimo jedan ovdje, jedan ovdje, jedan ovdje, jedan ovdje. I sada nam dolaze u pomoć stikovi. Što se dogodilo? Nešto se dogodilo. Pokušavam da rešim. Evo ga. Iako postavimo ovdje, već znate šta je ovo. Ovo je copper pickaxe. Ovim u stvari vidite da je u ovom updateu dodat i tools. To jest, ako iskoristimo ovo, dobit ćemo, malo sam sad drugačiju kombinaciju, odnosno redosled, dobit ćemo copper shovel. Onda ako uzmemo ovu kombinaciju i još jedan stick, dobijemo copper mač. Ako uzmemo, napravimo u ovu kombinaciju, dobit ćemo copper grabulju, ja mislim. Ili ne znam kako je ovo nazvano, šta već jeste, znamo da se koristi u obradi zemljišta. I još jedno nam je ostalo, što je ključni deo igrice. I u jedna od prvih svojih misija jeste postavljanje ovoga što pravi copper sekiru. Iskoristili smo sav copper i sve stikove. I kao što vidite, dobili smo tools. I sada mi blistamo u koperu i novim armoru, novim tools, i pored nas je malo prije bio copper golem. To je ono što sam danas htio da vam pokažem na ovom videu. Ako vam se dopao, ostavite like i subscribe. I od ovog copper update-a je kraj. Slučajno. I vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!